Mi smo pričali o Crnoj Gori u doba Vladičanstva. Naša današnja tema je svetovna Crna Gora. Bavit ćemo se periodom kada je ona bila kneževina, kada je istekla nezavisnost i kada je bila kraljevina, dakle drugom polovinom 19. i početkom 20. veka. Crna Gora postaje svetovna država u vreme Danila Petrovića Njegoša 1251. godine, kada ga je Senat proglasio za vladara, odnosno za kneza, i Rusija je to priznala. Međutim, Osmansko carstvo je 1853. godine pokrenulo vojsku protiv Crne Gore, tek je austrijska i ruska diplomatska intervencija sprečila da Crna Gora bude opljačkana i uništena. Danilo je pokušao da pokori Kuče, Belopavlić i Pipere i tom prilikom on je išao u strašne pohode koje je predvodio Mirko Petrović, posebno protiv Kuča. Njegov brat, to je Marko Miljanov zapamtio, pisao i to mu je jako zamerao zato što je smatrao da je nedopustivo da se na taj način ratuje protiv sopstvenog naroda i da je to bilo Turcima na zadovoljstvo. 1856. godine Danilo je pokušao da izvestuje nezavisnost na Pariskoj konferenciji za Crnu Goru, ali u tome nije uspeo i 1858. godine dolazi do velike bitke na Grahovcu gde je Mirko Petrović uspeo da pobedi tursku vojsku. Danilo Petrović je na unutrašnjem političkom planu donao jedan zakonik. 1855. godine zakonik Danila I. Zakonik ima 95 članova i bavio se različitim vrstama prava od međunarodnog preko ustavnog, krivičnog i garantovao različite vidove sloboda, a osuđivao najviše izdaju i neodazivanje na poziv u rat. Danilu Petroviću su zamerali što je i zakon i sve i sud, i onda je on 1806. godine u atentatu u Kotoru ubijen. Na mesto kneza dolazi Nikola Petrović, on je titulu kneza nosio od 1860. do 1910. a kralja od 1910. do 1918. godine bio je bratanac Danila Petrovića i sin Mirka Petrovića, njegovog brata. 1862. godine Turci su pokušali da unište Crnu Goru ponovo, međutim opet su Rusi intervenisali, zaustavili tursku vojsku i spasli Crnu Goru. U vreme kada je Luka Vukalović podizao pobune i 1852. i 1862. godine Crna Gora je bila napadana od strane Turaka. Već smo pominjali onaj pohod iz 1853. koji zapravo nije bio samo zbog proglašenja kneževine, nego i zbog ove pobune Luke Vukalovića, a i 1862. godine usledio je turski pohod upravo zbog ovoga. Crna Gora potom u vreme sklapanja Balkanskih saveza sklapa savez sa Srbijom 1866. godine i tu je pao i onaj dogovor da kod dođe do ujedinjenja Mihajlo Obrenović upravlja zajedničkom državom. Međutim, posle atentata na Mihajla, Nikola Petrović je uz ruski podsticaj pokušao da sebe nametne kao vladara Srbiji. To je naišlo na nezadovoljstvo i neprijateljstvo od strane Milana Obrenovića, koje će obeležiti ovaj period srpsko-crnogorskih odnosa. U vreme ratova za oslobođenje Srbije i Crne Gore, Crna Gora je naravno ratovala od 1876. do 1878. bez prestanka i 1876. godine odnela veličanstvene pobede na Fundini na Učendolu. 1878. godine dalje je nastavljeno oslobođenje Kolašina, Nikšića, Bara i na Berlinskom kongresu Crna Gora postaje nezavisna država. To je bio značajno teritorijalno proširenje, izlaz na more na području od Bara do Ulcinja, gradove Podgoricu, Nikšić, Kolašin, Žabljak. Crna Gora zajedno sa Rumunijom i Srbijom postaje nezavisna država. Tako da je na Balkanu nastaju dve nezavisne srpske države. U ovo vreme se u školama u Crnoj Gori uči kako je to srpska država, tako se izjašnjavaju i vladari Crne Gore. Ovdje vidimo i crnogorska znamenja, a
jedan od slavnih pisaca ovog perioda, Marko Miljanov, koga smo već pominjali, bio je i veliki ratnik u borbama protiv Turaka 1862. godine i ratovima za oslobođenje Srbije i Crne Gore, napisao delo, pošto je u poznim godinama naučio da piše, primjeri čojstva junaštva, i bio je prijanik za vreme kneza Danila i vojvoda za vreme kneza Nikole. Poznati po izjav junaštvo je kad sebe branimo od drugoga, a čojstvo je kada drugog branimo od sebe. Nikola Petrović bio je poznati kao tast Evrope zato što je svoje ćerke udavao za evropske vladare i tako je stvarao i savezništvo, stvorio je mrežu savezništva, pa kada je trebalo da nekuda se skloni u vreme Prvog svjetskog rata, on je otišao kod ćerke u Italiju i kod zeta. Udo je recimo ćerku Zorku za Petra Karađorđevića, u tom trenutku kneza, kasnije srpskog kralja. Taj brak iz 1883. godine je još više zategao odnose između Obrenovića i Petrovića, koji su tad bili na vlasti. Milan Obrenović je s negodovanjem gledao ono što radi Nikola Petrović i pokvario odnose između Srbije i Crne Gore. Jelena Savojska je bila udata, odnosno njegova ćerka Jelena je bila udata za Vitorija Emanuela III, italijanskog kralja. Još dve ćerke su bile udate za ruske plemiće, a jedna je bila udata za brata bugarskog cara. Dve se nisu udavale. Što se tiče unutrašnjih reformi, unutrašnje politike, Nikola Petrović je hteo da izvrši reformu državne uprave, da bi izgledalo kao da on zapravo ne vlada apsolutistički, pa je u državni savet, ministarstva, veliki sud dozvolio da se donese opšti imovinski zakonik 1888. godine, iste godine kada je Srbija dobila svoj parlamentarni ustav. Autor imovinskog zakonika bio je Valtazar Bogišić, pravnik iz Udese, i ovaj zakonik je trebao da ozakoni neke elemente tradicionalnog prava. U prirodnom smislu Crna Gora je bila nerazvijena država, imala je prugu zapravo od Bara do Vir Pazara. Novac je koristila strani, Austro-Ugarski, do 1906. godine kada je uveden perper kao crnogorski novac koji se kovao zapravo od 1906. godine zvanično. Što se školstva tiče, prva srednja škola bila je Cetinska bogoslovija, iste godine otvoren Devojački institut 1869. Kasnije će biti otvorena Pešadijsko-oficirska škola i gimnazija. Za više obrazovanje crnogorska mladež odlazila je u Beograd ili je putovala dalje na istok ili na zapad u Rusiju ili neke zapadnoevropske univerzitete. 1905. godine doneti prvi ustav Crne Gore. Naime, posle onoga što se desilo sa Srbijom 1903. godine, posle još više onoga što se desilo sa Rusijom 1905. godine, odnosno posle neuspeha rusko-japanskog rata, došlo je do jedne male revolucije koja je rezultirala uvođenjem Dume i donošenjem ustava, i crnogorski knez je želeo da podari zemlji ustav, pa je to i učinio. Naravno, taj ustav je njemu dao veliko ovlašćenja, mogo je da postavlja ministre, da ih smenjuje, da započinje, da saziva i raspušta skupštinu, potpuno je imao slobodu u vođenju spoljne politike. Dakle, to su bila velika ovlašćenja na koje on već navikao, i po ustavu je postojao i ministarski savjet i skupština. Nakon donošenja ustava počinje da se razvija politički život u Crnoj Gori, pa nastoji dve stranke. Prva je bila opoziciona stranka knezu, izvala se Klub narodne stranke, popularnije Klubaši, a knez je stvorio još jednu stranku želeći da je prikaže kao narodnu stranku, pa je i nazvao Prava narodna stranka, otud skraćenica Pravaši. Knez je dalje vladao samovoljno, to se videlo, pa jedna grupa nezadovoljnih studenata iz Beograda prokrijumčarila bombe i to dovodi do bombaške afere i suđenja ovim studentima 1907. koja je trajala do 1908. godine. Tada se ona
stišava zbog aneksione krize koja opet dovodi do zbližavanja Srbije i Crne Gore. Kad god je bila tako neka veća kriza, Srbije i Crne Gore su se zbližavale, a usled nekih čarki i dinastičke prirode oni su se razdvajali, što je tužno za dve srpske države. I konačno 1910. godine knez Nikola povodom 50-godišnjice, kako on ovde navodi u prolazu, kaže: narodno predstavništvo koje izved tvojih misli i osjećaja zaneseno željom da kruniše dan 50-godišnjice moga vladanja tijelom, koji će nagraditi moj dobri narod za njegove vijekovne borbe, za njegovu hrabrost, požrtvovanje i nadčovječanske napore, a s pogledom na slavnu prošlost naše otadžbine koja je dala srpstvu prvu moćnu i priznatu kraljevinu, donijelo je jednodušno u današnjoj svojoj sjednici prijedlog da se obnovi naše staro kraljevstvo, da se na današnji dan Crna Gora proglasi kraljevinom, a ja da primim dostojanstvo kralja. Ovdje se on poziva na prvu srpsku kraljevinu, odnosno kraljevinu Zeti, koja je 1077. godine proglašena, odnosno tada je Mihajlo Vojislavljević dobio krunu od pape i Srbija zvanično postala, odnosno Zeta postala kraljevina. Eto, tu je on našao i uporište za svoj zahtev da, odnosno za svoj predlog, kako on to ovde navodi, da Crna Gora postane kraljevina 1910. godine. Nakon ovih događaja Crna Gora će ući u savez sa Srbijom, Grčkom i Bugarskom i to će biti početak Balkanskih ratova koji će dovesti do daljeg oslobođenja Srba na teritoriji Osmanskog carstva i ne samo Srba nego i ostalih balkanskih naroda i postepenog približavanja onome što mi možemo nazvati rješavanju istočnog pitanja koje je konačno okončano posle Prvog svjetskog rata. Toliko o Crnoj Gori u ovom periodu. Sljedeće što nas čeka jeste kultura ovog perioda na prostoru Kraljevine Srbije i vladavina Petra I. Karađorđevića.